Здраво, драги ученици! Продолжуваме онаму каде што застанавме минатиот пат. Годинава. Почнавме со 9-та лекција во 9-то одделение и во минатата видео лекција и завршивме првата и втората вежба. Денес продолжуваме mit der Übung Nummer 3. Die Übung Nummer 3 heißt, welcher Taschengeldtyp bist du? Кој тип на џепарлак си ти? И со помош на оваа вежба денес ќе направиме еден тест. И со добиените резултати вие ќе можете да се проверите дали сте штедлив тип, практичен тип или пак некој кој што редовно останува без џепарлак иако родителите навремено и доволно му даваат. Да се подсетиме што беше Taschengeld за оние кои што можеби ја пропуштија минатата лекција. Das ist das Geld, das ihr von euren Eltern bekommt, also das Jugendliche, die Teenager von den Eltern bekommen. За да го разбереме предстојниот текст, нам ни се потребни неколку зборчиња. Некои од вас можеби веќе им се познати, ги знаат, но јас сепак за секој случај ги издвоив за полесно да можеме да го разбереме овој текст и секој од вас да може да си го направи тестирањето. Der Laden, was ist ein Laden? Das ist ein Platz, wo man etwas kaufen kann. Zum Beispiel in einem Kleidungsladen kauft man T-Shirts, Hose, also Kleidung. In einem Schuhladen kann man Schuhe kaufen. In einem Lebensmittelladen, das heißt auch Supermarkt, kann man etwas zum Essen kaufen. Der Rest, именка кое што доколку знаете англиски, верувам дека ќе ви биде познато, односно остатокот, преостанатото нешто, дека се мисли од парите, од џепарлакот. Zahlen и zählen како зборчиња. Zahlen, wenn wir in einem Laden sind und wenn wir ein T-Shirt kaufen möchten, dann müssen wir zahlen. Also das T-Shirt kostet, sagen wir mal, 20 Euro und wir müssen 20 Euro geben. Das ist zahlen, значи тоа е плаќање. А пак овде кога сум го ставила намерно и глаголот zählen, кој што иако многу личи со овој претходниот, имаат различно значење. Zählen значи, дечки, број. Also 1, 2, 3 und so weiter. Bevor ich zahle, muss ich das Geld zählen. Одиме понатаму, das Konto или das Sparkonto. Ако ги прашаме нашите баби и дедовци дали имаат сметка во банка, да, тие ќе ни речат имаме конто. Конто го користат постарите луѓе како синоним за сметка, а овој збор доаѓа токму од германско јазично подрачје. Шпарконто, односно конто за штедење, сметка за штедење, бидејќи во некој од претходните видеа го имам објаснето глаголот шпарен, а и впрочем и ние го употребуваме како термин. Шпараџија е некој кој што штеди. Behalten глаголот значи задржува, да задржиш нешто, to keep something на англиски. Schauen или sehen има исто значење, гледа, погледнува, и die Hauptsache како главна работа, главна ствар. Да преминеме кон читање на овој тест и објаснување на понудените одговори. Du siehst ein tolles T-Shirt in einem Laden. Was machst du? A. Ich gehe sofort in den Laden und kaufe es. Es ist egal, was es kostet. Also, mir gefällt das T-Shirt sehr viel und ich muss das T-Shirt kaufen. Das T-Shirt kann 100 Euro kosten, aber ich kaufe es unbedingt. B. Ein neues T-Shirt. Ich habe doch erst vor 2 Jahren eins gekauft. Also dann, wenn ich diese Antwort wähle, dann bin ich ein Typ, der nicht so viel T-Shirts, nicht so viel Kleidung kaufen möchte. Ich habe mir vor 2 Jahren ein T-Shirt gekauft und jetzt kaufe ich keins mehr. Und C, ich gehe zuerst nach Hause und zähle mein Geld. Diese Antwort C würde ich auch wählen, also ich muss erst nach Hause gehen, um zu sehen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Und dann, wenn ich genug habe, dann kaufe ich mir das T-shirt. Доколку имам доволно, ќе си ги пребројам, како што вели овде парите, односно вие во вашиот случај џепарлакот, и ќе видите дали можете да си ја дозволите. Одберете еден од овие одговори и запишете си го за подоцна да можете да си ги пресметате поените. Nummer 2. Du bekommst Taschengeld von deinen Eltern. Was machst du damit? Was macht ihr, liebe Kinder, mit eurem Taschengeld? A. Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino.
und kaufe Popcorn und Cola. Oder ihr geht ins Café und kauft Cola oder Eis oder was auch immer. B. Jeden Tag nehme ich ein bisschen Geld mit, den Rest lasse ich zu Hause. Si вземам помалку пари, пак остаток одоставам дома. Ова би ми звучи практично и добро и предлагам и вие тоа да го правите, иако може би досега не сте го практикувале. И C. Einen kleinen Teil behalte ich, den Rest zahle ich auf mein Sparkonto. Ова значи дека ние навистина долгорочно размислуваме, си задржуваме еден дел од парите кои што ни ги даваат нашите родители и тие ги предвидуваме за наредниот период во кој што треба да издржиме и остатокот го уплаќаме на нашата штедна книжка. Тоа би било супер, доколку секој би можел ова да го прави и да го практикува понатаму во животот. Nummer 3. Wie oft fragst du deine Eltern nach mehr Taschengeld? A. Nie, никогаш. B. Selten, nur dann, wenn ich etwas Wichtiges kaufen möchte. Значи, кога стварно нешто важно морам да купам, ретко, значи барам повеќе од тоа што ми дале. И C. 2 Tage nachdem ich mein Taschengeld bekommen habe. C bedeutet, dass ich so viel ausgebe, dass ich in 2 Tagen, nach 2 Tagen, kein Taschengeld mehr habe. Значи, ова значи дека дотолку трошам, што веќе после 2 дена од како ми дале, немам. Тоа се разбира не е препорачливо. Nummer 4. Was möchtest du später arbeiten? A. Arbeiten? Ich heirate reich. Да работам? Не. Ќе се омажам или ќе се оженам богато. Занимлив одговор. B. In eine Bank Geld zählen. Да бројам пари во банка. Und C. Egal, все mir. Hauptsache, es macht Spaß. Es ist wichtig, dass es interessant ist. Also eine super Antwort. Ich würde diese Antwort nehmen. Nummer 5. Shoppst du gern? Shoppen, einkaufen, das ist dasselbe wie im Englischen auch, Shopping. Nö, ich habe andere Hobbys. Also das heißt, ich möchte nicht so gerne einkaufen. Das würden bestimmt sehr viele von den Jungen auswählen. B. Ja, ich liebe es. Ich gehe sehr gern shoppen. Das würden die meisten von den Mädchen bestimmt auswählen. Und C. Nein, ich schaue nur. Also ich kann ab und zu etwas kaufen, aber nicht unbedingt. Und jetzt, wenn ihr das Buch umdreht, dann werdet ihr sehen, wie ihr eure Punkte sammelt und zu welchem Ergebnis jeder von euch kommt. Hier sind die Typen. Also wenn ihr von 8 bis 10 Punkten habt, dann bedeutet, dass ihr Sparer seid. To znači дека сте штедливи. Du hast nie Sorgen mit deinem Taschengeld. Никогаш немаш грижи со џепарлакот. 4 bis 7 Punkte, der praktische. Geld ist nicht so wichtig für dich. Практичарот, значи парите не му се толку важни, од време на време знае да си дозволи нешто, но сепак не е задолжително да го купи. 0 bis 3 Punkte, der Pleitergeier. Das ist eine Person, die sehr gerne Geld ausgibt, auch für unnötige Sachen. Wenn du Geld in die Hand nimmst, ist es sofort wieder weg. Also das Geld verschwindet einfach von deinen Händen. Значи парите едноставно ти се лизгаат низ раце и си непресметано и можеби и непланирано трошиш. Lesen wir jetzt mal die Sätze. Deine erste Million hast du bald gespart. Ова реченица би се однесувала, се разбира, на штедливиот. Sparen, der Sparer. Du denkst, dass deine Eltern dir mehr Geld geben müssen. Das ist der Pleitergeier. Also du hast nie genug Geld und du musst immer wieder von deinen Eltern Geld verlangen. Nummer 3. Du gibst auch gern mal Geld aus, aber nur, wenn du etwas wirklich brauchst. Значи, навистина даваш пари, но кога ти треба нешто, значи ти си практичен тип. Nummer 4. Vergiss beim Sparen nicht, dass Geld ausgeben auch Spaß machen kann. Also einige Menschen, die sehr viel sparen, sie kaufen sich auch nicht Sachen, die sie brauchen. Sie versuchen für alles zu sparen, aber das geht auch nicht. Also man muss auch ab und zu Spaß haben. Nummer 5. Du kannst auch ein bisschen jobben. Dann hast du weniger Zeit für Geld ausgeben. Das bedeutet, wenn du wirklich Problem hast, Geld zu sparen,
dann könntest du vielleicht eine kleine Nebentätigkeit ausüben, so einen kleinen Job finden, zum Beispiel Zeitungen austragen oder Videos im Internet posten und du verdienst auch damit. Das ist auch ein interessantes Angebot. Und dann bist du der Pleitegeier, weil du wirklich nicht genug Geld hast und du musst einen Nebenjob haben. Und der letzte Satz, Nummer 6, am Ende des Monats kannst du selten etwas sparen. Aber mach dir keine Sorge, das nächste Geld kommt ja bald. Значи, не са секери, следните пари ќе дојдат, може би не успеваш скроз до крај да заштедиш, но сепак па и не си некој кој што останува без пари. Du bist ja praktische. Okay? Gut, und diese Psychotests und die Ergebnisse, die ihr dazu gekommen seid, ihr denkt bestimmt, dass einige von euch denken, dass die Ergebnisse nicht zu euch passen. Einige finden, dass das Ergebnis zu mir passt, ganz gut. Also es ist alles richtig, was ich bekommen habe. Und es gibt verschiedene Jugendliche und einige von euch finden die Psychotests interessant, einige nicht so gut. Also einigen gefallen die Psychotests, einigen nicht. Was denkt ihr über Psychotests? Ich denke, dass Psychotests Spaß machen. Also er ist dafür, also er findet die Tests interessant. Ich glaube, dass Psychotests einfach toll sind. Super. Ich finde, dass Psychotests nicht stimmen. Also dass die Ergebnisse, die wir am Ende bekommen, nicht richtig sind. Und der letzte Satz, ich meine, dass Psychotests doof sind. Also diese Personen hier denken, also finden die Psychotests Quatsch, nicht so interessant. Und diese hier finden, dass die Psychotests Spaß machen können und die machen die gerne. Овдека, дечки, како што забележувате, можеме да видиме дека постојат различни типови на луѓе, млади луѓе како вас, кои што со задоволство прават вакви некои тестови, а пак остатокот ги смета овие тестови за воопшто неинтересни и неточни. Овдека, со овие кратки реченици, вие го искажувате мислењето во врска со нешто. Ги користите глаголите denken, glauben, finden и meinen, кои што се синоними, сите значат мислам, сметам, наоѓам нешто за такво или онакво, и сите се продолжени со еден сврзник, кој што тој денес не е на дневен план. Тоа е сврзникот das. Сврзникот das, дечки, значи дека. Служи за да прекажеме нечие мислење или пак да кажеме ние што мислиме со нештото. И обично се среќава после тврдења ich finde, ich glaube, ich denke. Значи мислења, искажувам. Sehen wir hier mal Remo und seine Mutter. Wo sind sie? Sie stehen vor einem Schaufenster. Remo findet die Jacke sehr schön, sehr toll. Und er möchte natürlich die Jacke haben. Die Mutter aber sieht sich den Preis an und sie überlegt, dass sie nicht so viel Geld hat und sie findet, dass die Jacke zu teuer ist. Hier sind ihre Meinungen in der Tabelle. Овдека се нивните мислења прекажани. Also, Remo findet, dass die schwarze Jacke toll ist. Како што можеме да забележиме прегледно во оваа табела, сврзникот das воведува една зависна реченица. Во таа зависна реченица, редоследот на зборовите е следен. По сврзникот das, веднаш се става субјектот, односно подметот на реченицата, се друго во реченицата и на крајот глаголот. Ајде да видиме како ќе биде прекажано мислењето од мајката. Die Mutter denkt, dass die Jacke zu teuer ist. Значи, повторно глаголот го ставам на крајот. Тоа го бара сврзникот das од мене. За уште еднаш да видиме како се наредени зборчињата во една реченица со das, ви направив една кратка вежба на Learning Apps, ќе ја забележите, ќе ја видите, а понатаму ќе продолжиме со други вежби. Во оваа вежба, исто како мене, можете да се обидите да доведете реченицата во точен редослед. Ich meine, запирка, das Psychotest Quatsch
sind. Много големи име, затоа што добро не се гледа. Така, ich finde, ich meine, das Psychotest Quatsch sind. Ако провериме, ќе видиме дека сме направиле секако што треба. Значи, уште еднаш напоменувам, да сврзникот воведува зависна реченица, после сврзникот да стои подметот во реченицата, се друго и на крајот глаголот кој што се менува по лице. Во овие примери кои што ви ги дадов, бе едноставни, бидејќи беше содржан само еден глагол во речениците, но може да се случи, како во наредната фолија, во една реченица, во зависната која што треба да биде сместена тука, да има два глаголи, како например во овој случај. Will и campen, или пак ist gefahren. Минато време, помошен и главен глагол, сегашно време, модален и главен глагол во инфинитив. Оној глагол кој што ќе стои на крајот, ќе биде глаголот сменет по лице. Во случајов модалниот глагол во оваа реченица, а во оваа реченица тоа ќе биде помошниот глагол. Например, hast du gewusst, dass Kolja, еве ви го подметот веќе е сместен, am Bodensee campen will. Или пак, hast du gewusst, dass Frau Müller in die Berge gefahren ist. Продолжете со останатите примери сами. Овие две вежби ни се со цел да го повежбаме редоследот, додека пак во наредната фолија добивате уште една вежба, уште една задача од моја страна, и тоа е да го изразите своето мислење во врска со три теми. Was denkst du или was denkt ihr? Sind die Noten in der Schule wichtig? Дали оценките во училиште се важни? Sollen die Schüler in der Schule oder online lernen? Und Nummer 3, sollen die Lehrer auch Noten bekommen? Дали наставниците треба да добиваат оценки? Значи, доколку вие сметате дека оценките се важни, нормално ќе си напишете ich denke, finde, glaube, meine и така натаму, dass die Noten in der Schule wichtig sind. Значи, глаголот го ставате на крајот. Во овој случај, во вторите два примери, има и модален глагол. Значи, ќе размислите кој глагол требаше да оди на крајот. Се надевам дека после оваа видео лекција ќе знаете да го изразите своето мислење употребувајќи го овој сврзник дека и да прекажете нечие мислење и дека ќе се снајдете во разбирање на текстови во врска со джепарлак, со тинејџери кои што зборуваат на тема како тие го трошат својот джепарлак, зошто и дали успеваат на крајот да заштедат нешто. Јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав ден. Се до наредно видео.